yakni benta jongga kubor la OneRSP daga fatafat online shopping store. MLA ka Mawlai uba proses tisa kumi henek singi kan riu terek unai tung ula aya ka work order ka balong alak tingka sya ka Mawlai Presbyterian College kum ka lat ban ajing erap yakani ka college yakani ka work order uba proses tisa kumi ula IT ha rector ka Mawlai Presbyterian College i Dr. BR Khaluki ha ka jingdan lang i kong karol lalu iba bidi majau lembat ki katukat ni kinangi kai kani ka college i Dr. BR Khaluki ha ba ajing kran ha kani ka jingalang ka baret ilayatu ba kani ka college Kabala sedang nadu usnam R1000 iba proses ilong uway na kinong no senyang uba kraw bahajong ka college. I Dr. BR Khaluki ila pentip ru baka college kalathit sa kaway ka jaka kabadan hanongkwar ka balong kumsi akadna hakador ka balong lai klur tam na ka benta ban pinba shu ya ka jing syakri ajing ikay ya kikna. Rector of Mawlai College, Basko secretaries of the governing bodies of the college. Napan pa yang jengkemen, bat yang jeng suburong ru, yang MLA jeng, ibala al kapor pada wana kani kapor, balik kanu di Congo College. Nila jeng tiap ya baru record yang governing body, kantor presiden, Dr. Ramani. Mereka mahu principal RiKhasi, tidak sebut kerja kapan le, nada kata orang lawan. Jangan siapa kata kapor, banyak kerja lagi, orang kerja kapal yang ada di sini, iba piti sahut ni, bagi ni kapal kita mereka bagi hari kapor. Masih kurang pada tu. Bahagiannya nanti jika kamu college, nado pada sedang yang kesan R1000, iba piti sahuni, ilajaya berangkat ni. Kakak por Dr. Kamlam, uang mantunya formal inauguration, mengajar dan hati hari yang dan baiknya Kamlam kebetulan bahaya di school. Ila ai ke jen ai ka ba ila nu ko sia ya ke jen ai ke jen maswa ka ba ai ko la cha ne jaka ila thi ke ne ke beli ha ro sa fu arla ndai disiam je e da no ba ri no bi ya ka ba bit kan dia na ka college na hala de ma sai ba piti sa ko ni Bahkan semua kerja khidmat kebalan ini, kami lawan khidmat, market borba, lama kerja lama jadi, lama lama terlalu punya keberdian, kom bahagian. Barak kor luar mandro kami, kibur kikot kebalan kipantau macam mana, bakal beli kebakom katu, bakal kebalan puluh, ini kalau kami, ini kalau lagi kini baru pada. Nakaliang principal kani college ikong karol lalu ila penpau ya kajing songo ya ba proses ti saw kumi ubra no senyang nakapor sa kapor ya kani college. Ni songo sibon bangidon linong mikman ba ti saw kumi dalong iwe lagi no kersya ni trailer ba ka college. But hadian mga shifti ya kakam ko principal na do kasnam aja kasan ngajulit shemi hagi kepki kep da kakam sa college. But ilong siya ibray bakroy penyeram bakal aban penpoy hado kan dikelman babenta uba proses ti saw kumi haba ajing kan nakani kasngi ulong bakum unong mikmat balajet de kipat ba kade kamram ko jong u banyarap kipat ba lakalong ya ki school ni ki college ni kino kiba kinong mulai gidong kami jingeram Susu uni UMLA ka Mawlai ula kularu ya kani ka college ba onsara sa menteri rang ba ka jala halor ka jingthiat jaka thamai ka nongkwar ban pan jingrap na ka benta kani ka college uba proses ula kenturu ya borok kipat ba bakin duai ha ublai hakum kani ka por bakhia ka khlam COVID-19 ban kerpat no ublai ban plat no ya kani ka khlam na ka jala ka jongi ni wat ha kari ba ha ka pathai borok ko wai Uni UMLA ulang ru ba uran ka jingkerman bakari kan salat no na kani ka khlam da ka jingkam ka ICMR ba kalalap yu dawai injek ban penkot ya kani ka khlam bat ba ka ICMR kala pentip ru ba kan saplat yu ni udawai injek ha khatsan terik unailar nakali nga joni ka long ila pani ka jingrap ka long na le shi benesta ha ka pedi bat ki scheme la ka dei na le ang di bodona
nak kadai kalau PBB scheme di Solo kadai betul building kadai building kan he gidan kam kalau nak kemdu kata kalau ba kajingrap kalau nak jumpa Sarkar India nak Ministry of HRD Women Business Development kalau ingin move nak kadai jing situ namar ka bedang basang scam nak kadai jing ni mau nak kadai jong the government of Meghalaya kalau batai bagi buka usaha school gidan kam kata kacaka buka masnai ke college yang kam kata partner sokben baka mula present college ka dan lupa kalau inline ya kriteria ka banda ka soka dan kam dengan nasional tangan ni koi dengan dia kita dan perkhidmat kita hak beri bertiar dan kata ni de sesuatu gelong hak move nak kata jong kan kerja kam namar ba kan ding ke borong khrau nak kata jong ka nak benda ke borong jeble ke kam tong telong nak ke future jong di samla jemi ko jong jelahi bro ko wen ko ta mo ka jelahi bro ko mana bidang yang college kalau hang ni ko jong kali jong mulai di ke benda ka jelahi bro ka iwan ne ko ru masa IP yang mo ada ka arla tungka dan sistem da ada director dan mau dan principal dan mau kalau ada play resmi bagi play kalau dia ka wen ke department kata kalau ada subjek kalau ka benda ka benda ki subjek kepada nak kepada jong RiKhasi department habar bersih di hak mo kamaro nak kalian coba ingat kamaro ni kan kapan ni kapan play nak RiKhasi department hak bakum do berlong ya kepada kalian jong kalau bagi ai ya kaji subjek nak kepada jikai hak beri berketem berketem kapot yang kasih jong ki rational instrument ke bangidan dan nak kalian juga rupong nak anak jarak hak proses do kalau dan dari kecilnya kawai terdapat mesti melak Sarkar itu bisa dia mesti melak pendep dan sokan resmi pendek yang orang ini tak mereka masa IT director nang dia cuba kan pada kali director kali saya advice kalau yang jangan berdoa ini besar anak mereka kalau orang tanya po Mawlai Sha di blog kabar dia kalau kali blog jenis si yo tai nang tai bagi selak penon kamu kalau dah kajian kamu Era kalian coba mengumpau di Solo, yang ada di China yang PT Sahaja MLA. Bagi nak kita bukan kerja, baik alamat ayam di Syekh Bakam ha, atau buat